Vijay na Fitorium Gym Shillong ulayo ra ya kanam overall bodybuilding championship 2023. But Pynioladmi pala na Satar Gym Fitness Umulong West Giant Hills ulayo ra ya kanam overall men's physique championship 2023 jongkaransan pen dohksah kabatip kum ka third all Meghalaya amateur bodybuilding championship Mr. Ironman amateur 2023. Ya kani kerensan pen dohksah la penyait da ka Giant Bodybuilding and Fitness Association JBBNFA rengkat kajinya trelang ka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association MBBNFA bat WFF India ha District Library Auditorium Mentong Jowai haka singi sajai. Hakal yang gikentay ya kanam Women's Fitness Championship 2023 layora da ka Whitney Elmo pelang na Gen Fit Gym baar ka Ropina Jasan na Fitness First bat balai da kasawa kani lakyang na Body Mass and Fitness Gym Panaliar Jowai. Habapai siya kajinya kun men's bodybuilding 55 kg la job da uviani kolas karbangar na elite gym baar uzebdi WR Jerwa na powerhouse gym barbalai la job da urajadi kanta deb Barma na muscles excess and fitness gym. Ha kajinya kun men's bodybuilding 60 kg la job da ulalrem mauya sangma na synergy fitness gym baar da ubhalang kongwir da Claudia fitness hub bat balai da uyo anne sangma na urban kinetic gym. Haka men's bodybuilding 65 kg la job da u Ebenezer Kongsin na Gen Fit Gym baar da u Richard Watlang na Body Zoo Gym Shillong bat balai da u Senta Shilla na Flex Jowai. Haka men's bodybuilding kabahapo Nyopo kg la job da u Vijay na Fitorium Gym Shillong baar u El Nathan N Warjri na Zoo Gym Shillong bat balai u Rabjan Hadem na Odyssey Fitness Center. Haka men's bodybuilding Nyopo kg Shaneng la job da u Denzel Matthew Bang na Zoo Gym Shillong baar u Pritam Sunar na Gold Gym Jowai bat balai la job da u Mintunan na Muscle Excess and Fitness Gym. Okay, relax. Side chest. Relax. Okay, relax. Now your hand just line.
Haka iakop Denim Jeans Model Championship 2023 la job da Richard Watlang na Zoo Gym Shillong baar uyo ane sangma na Urban Kinetic Gym bat balai da uhame hun pasa na Flex Appeal Gym Jowai. Haka iakop Men's Physique 5.5 below la job da Pynioladmi ki pala na Satar Gym Fitness Umulong West Giant Hills baar Richard Watlang na Zoo Gym Shillong bat balai ulal rem mauya sangma na Synergy Fitness Gym. Haka iakop Men's Physique 5.5 above la job da Akash Chaudhry na Powerhouse Gym baar Vijay Singh na Fitorium Gym Shillong bat balai da Pritam Sunar na Gold Gym Jowai. Yaki khusnam syakinong job lasam da ukongsan upuramon kenjing doloi elaka Jowai bat usembut kongsan uchibor najar Chief Engineer PHE haka jingdon lang uwahe shnong kemuntong ulam prang poktai urikut en pareng President Barim ke JSU Utrebor R. Suchen General Secretary JSU Central Body bat kiwe ki basyak khot ngobha. Saski goye mahasiswa yang ini Islam kiwe permainan program. Jadi Jowai lah yang kita kontrol betul, nak kita mentai semran, yo penyogi resap, kue to, wawanra, isiau burung, jadi kami jadi kembali, oglai itu yang burung itu, siang tu si, waktu kembali, wah yang saya kian, itu beri mana betul, wah siang tu si. Lalu dengan burung ada dengan kami besar, wahyu kahai lembah kamen ko cekri, ya kabor yang lu, ko pensiang suki berabu, ko penhuni berabu, kami ulu ko isu lang berabu. Jadi tahu sisi api yang ketiga, jika beliau yang iklan dari yang itu iklan, siang gampa mesti mentoy, handre. Kejimentoi, ogyo ini to tenentol. Ino isimta, makan minum ikan, makan minum misi, makan kamu minum siang tu ikibu. Wani ini yoy, mi kepada kamu, ada ikan fitri, mesti di yule ayuki. Sebab dalam kamet buat cek kofia, ijibein mana betuli. Ijibein mani kan mentoy, ijmen seri chong air nieng yong ila mani wa paralyze
dan em thao chong merkat bor yo cekri ya kecing kang kecing ini yo kamen skemiwa lamba kini ki judges biyongi ciru bagi partisipan kepada cimbenta ni kesini open home say amnom to duwe ngai pi kinongwan hanrai open home say ni keburom yang keri bagi cai bro ke state ke Meghalaya wagari India hiborok kobi iwan wani kami bele di benta yang keri bagi cai bro to kespa ko kodor tam ko sami ya keburom waya ganam ko wa ikam kibro emi kikle bo boleh ye wa